Požrtvovano Kovačić do Vrsaljka. Rakitić pa Lovren i ići će lopta sasvim do Pletikose, ali mu je došla na lijevu nogu gdje manje ima problema. Tu malo Pletikos, ali sve je dobro završilo i sada lijepo izlazi Rakitić naprijed. Neumorni Olić. Olić, nudi mu se tu Rakitić. Olić probao je niskom loptom. Evo ga! I zabili smo 1:0! Marsela, 11. minuta! Olić, kakav ubačaj, kako iznenađenje za Brazilce! Ma ima nade za nas, moj dragi Luka! 1:0, autogol Marsela! Ući će u povijest kao prvi Brazilac koji je zabio autogol! Pogledajmo to još jedan put. Olić, niko nije mogao blokirati to. Probao je Jelavić, odbilo se tamo, iznenadilo Marsela i završilo u mreži. Drugi naš pravi dolazak ozbiljan pred brazilska vrata i sreća nam je pogledala u lice i rekla da, zaslužili ste to. 1:0.